Bismillah ngawitan ngidung disengat kuariri angkana sekat parajang dipiri wirahmadang di dipirik wirahmadang di apa nyiptana wali sanga bapak hajat kali ibu mugi dima api di silakan ya pupuri piri hari dia kawin nyebatas mana pangeran nyebatas mana ninga pangeran orang sabana pancat tengah keluarga bapak besan kali ibu angiapa ngeresana Gusti kalimapan cerano pasti panceno pasti mogi kalau suci nenada kalau kawasa dunungan
kasih aja sarak Gusti nang atayong nang atayong